Oyo mnongolo muherwa owengangarra ya Western Nyota TV no usanga kuwange ndiye bise kama bino kula resipindi esyoguruka sipindi syoguruki siringara oguruki nende erikula eryabamenyi ogurula muchimbe katika bohane echa mumboni chiri Bungoma Busia Vihiga Kakamega nende Trans Nzoia ulwa rero dauna makula bahwa akerikula aryabamenyi ogurula muchimbe katika bohane bindu sina ebya kunyala ko sirisia ili kwaba nderikula erikwane mu bumenya bwefwe umera ne surprise gachuki lawanda yori na piu stangaus ambiambi kuchakisi rukuchiro lwa rero ambiambi mwamindi Claudio tena kwa kweli obusi obukonya ngala ile university yakenya nisumwene ni okudala ni problem Orio ambiambi wore ambiambi wore mediatrice Orio muno Priska isena wa mediatrice kami twagira ndule bunyala bananganga mbudalani dina munyekera na munyekera lo bikorane ngombe mabere man alwa na murembo kwa hatari ngla domo kwa mlindu muna Nairobi kuna biashara kidogo na kwa serikali Kakamega ndele Victoria North Water Works Development Authority. Thank you. Orio muno usirisia mulango ko ichuri ya rero nikuchaka sana makuwakaria akausirisia rikula eria bamenyi ohurula muchimbe katika uhane echa mumbo huluchuri nikuchaka ni mahuwa akahuluchi tax ngore bedana nga ushuru bulero kubindu bingi yani bindu bya kuri ataragiye bendo ushuru biruo lakini harano lukucho le fichuri ya lero ndo ngala bweni chingira sina echo kunyala ko sirisia erikula mundu sungu bari economic growth nukuringala mahuwa akaushuru omwami ndindi ushuru okuba inyingi ama indidi inahonyera iriye ama inosirisia iriye ushuru inosirisia buriye erikula eryabamenyi mungira ya economic growth. So wewe unaweza ndari njake ndo kuboya mwe ebya kugarra amabeno andi devindu bya kunanga ramo sakusasareni ngokubera kwa wala makovimani nida kufinyero makovimani matongolo kagane kapoya wala ngine kwa konyere bila ino kwa konyere bila ile pebena kuna manyako yofona lakini wali kwa wala matongolo mangi mpaka kafinyero au matongolo kana kafinyero mpaka kuingana mpaka na wala kuchingira sina hiyo usuru wao kunyola ngo evindu evi wala kumusha mgumu ndo ambiani abunga no nini ya onora kusuru kwa kulo gas ne oni abantu bule muntu mpaka ndeke kona hali nora kusuru kwa kulo kumafura abakeitara abandi bekonyera keitara kusoma abandi bekonyera keitara kudeha abandi bekonyera mafura ka petrol kada yuko ngo likora kuno kuli sindu siya kwani kali yekesha mwe mpaka sola mwa abantu bonanina ese bindu yo akora kusibwasi mpaka limedwe kwa matongolo kandi ili kunyonya matongolo akana konyo munga makoze kabonako anikena kwa karoboni kwa kushakusingesia ilipo sindi kama kusibwasi yalo ilumwe bindu byo kwenda kukola kwenye kuomba barabara kwenye kwa ningira ligare kurula Nairobi mpaka Kisumu unapokuwa kuli unaposingisha masomo kekwe mfumo kwa na kumia kwa CPC kwa sababu kama tongolo mandu kwa mkwea kulei au sisi tunaona sisi sida kama tongolo mandu ewe tunaona kwenda kama tongolo mandu ile somo mpaka serikali inaponya ikisa utenela ya hapo na matongolo kana kwa nukulingala evindu bakera banisi Priska evindu mundu adaha na waswa ala bile bindu ebyo so akoso kutera so na koso kuya awele mwe orie aho kumendera kwa kwisingi ndala chivi bakora na kwena kwenye matongolo lakini wadi kwa bindu bindu kerula mbicho kama kwa Kenya igas umtundi kwa kilo ya kile kidaro nolingana mukutira chingelo chibirimiya charano umutungi udidi kwa kilo chisasa wa kilo 8
kuchira 1,200 ndala mia ndala kutegemea kula hivi ndio visima mjala yao sikuwa kukusibosa sikuwa wasili 100 ama 109 siasa ndio kule kundala mia ndala amendo kusili 100 kama ndio ile ndio mwenye kwa baada munge na yaba kuna morula wache kusia kama transportation mafraka petroli kesho kanini hivi kesho wanaokuwa wachoa wanani yenye vindu vya kweli iliko ingenda kama ndio kwa Kenya ndio Kenya visipo kiapo kwa hivyo kwa mchezo wa amani lakini hawa Kenya ramani mwenge eonya mkia ndio kwa na makini kama kwa amani na ndio kuda kula kama mpaka sababu wanaingia mbili ore mwa mindingi hona kwa media Swiss ambia ndi mwa mikizito hona kwa media Swiss machugo kao ore mwa Priska nimedra koma milindi ya bondo kana n'ubusuru mu Kenya obusuru buri yakuru muno sana ni buumisi abakenya muno kubera na obusuru n'ubuki yakuru buri sindu sinani na musialo bintu bininere rore ngari haru kama income tax omundu ahengo kumushara kwai kana rula na chamudu ka presindu ya kula sinina obusuru no busuru no bawa kulu musialo esialo sisubula bilai kubera siro sindu silango mbo disposable income mali disposable income ni bayingile kuba na inchi abantu banisubana ndo kula bintu bingi kubera tayari ama pesa kabano balongo busuru kalonga madidi bana pesa madidi sana kanyalo obaveresia amani ko kula bintu nendo bakula bintu ariko ikade kwa mfano ngaidi ndia bonda igasi ama mabere kano wananchi ni barakula kwa wingi ishide hicho baba lingwe ata bakusia bari bose sibanyanda bacha imbere nendo baracha imbere siyano sibasukula hapa none ngala tax yebureka suppliers tax ni yakulu bose banyanda okusia bilaye kubera abakula bene already bafila de uchune bolia bakura uchune bolia bo mama pesa kabakula bindwebo so bose sibanyanda kuendelea so amapa kwa kuchu tax over kulukano kaumise siyado neselo sisukula bilaye hasa asiaria manye kunyadoko lambo kukonda bintu bindi yakulwa bintu hongo kama kumbaka chibarabara kukondasi lakini bantu bandi bali asi majority balusi bali okulanga and therefore siyado sisiri okulabinaye so nibulumbo obusuru bupungusibwa ama bamala bintu bindi biba binakonyala siyado okula kubera olola obusuru nubuyihasibwe kandi kama bihabyalile covid biria becha bapungusya obusuru mishahara kwa wananchi mwananchi wasiyeje abura kubilaye kubera orukana sindu siyodongere naso no kama ndoli ko busuru orukana mapesa ko dongere nako akana kukonyera okulabi byecha byakonya ko bantu baba ngesmile dogo ingaje bantu baba bakosise mirimo lakini wale baba basire mirimo sokudala kuniko wabura kubilaye sana kubera busuru bwa ruchira hasi when those small percentage on be income tax lakini byecha byakonyera kwa hivyo imbosi yandabola ngene obusuru nubuyihisibwa kama nubanende tax rebates binyandokole nakukula kuba bantu becho banende purchasing power yakulu nibanyandokula bintu bino alafu suppliers bose becho the capital formation whereby banende nafasi ile kwa kunyalobi capital yera okusechi business kyabo kino and investor in different areas akoni kanda bona habwe na kusiendelea olio mno mwami kizito ambiambi kukula malamera mako kuhusirisari kula chimbeka cha mungomba rikula na wamenyi nikuli ngala amako kushuru kuhusirisha karie elikula ile wamenyi chimbeka cha mwana mwami kizito mno ushere ndi ushere mediatrix principles ushere ndo ushere asana hakuingira mno ni mbora bindu tagira koko first of all the formation of the economy ya Kenya economy ya Kenya kulina isaine limbwe yamera ngezinsa balanga ngabamanya nwakulanga kwa mafura keitara hano sinza barumika ila mambo ifane irumuranga kama mafura keitara musipokolio Serengero sinasibeka ama machako kwenda machi munini muisebere serengero sesomikira wito kama chimu musidomolo
bara indinde byo bimanyere nano formation yefiri kwe abantu bangi akubona bwe banya ko bali akulana maye basilengero se president ndo murambi dano ko moyo kuna alafu ija kunyana bwe abuba maji kengeranga ka asiri aga maji ni hadidi lakini abantu bangi bali dano it's a funnel that has a very wide and shallow base abantu bangi bali asiao lakini abantu bali bano moyo ko silengero ni badini bamakani inda malendio when jaka kwereba mbwe economists were president. I'm an economist for Kenya. But are we still under growth? Because we get a development space. And no longer what we call growth and development. And we talk about the stage of growth is not necessarily the stage of development. If you are looking at growth, we are going to ndio banyala bakola mwaka kuwero kubanyala babise target chabo lakini rere bwe growth ya baba na mwaka kwa were kunyala kwa sustain that growth for how long. That is what we call development. Where mbotele cha banyo lebe chinoshiningo kubona bisi target chikampu chinga eche kupana ngahula echikampu ni chinga echa kwa bere chakwa pali sia kuluma ne cheche chakwa sanchi fungire milyango ni chifungire milyango bandu banga bakosise milimo ne bakosise milimo. What is happening to the common economy? Nano yero byose bana ebya kuinga economists bakare bachaka kuri ngombe face na Kenya ilimo because one so nyala mwa growth forever ni development mchaka switch to development ibechangi motoka manual no kumulima ni saba igenora ibe inema. So they should be very careful with how they manage the economy. Nora iberesia some fuel like amo change idea inyo nyala bimoto kini jawala sabi chakula maanda. Government within the projects, let's just talk about the Big Four agenda. If you have every fast track design of your universal healthcare. Universal healthcare ni ingira monyana bwata vindu ya corona vino byose ingira mu universal healthcare. Ebine byose bitakasene. No chakula inga education kulina the 100% transition. First of all, from the womb to school is 100%. Womb to school, pre-primary, primary, secondary, from primary to secondary is 100 transition. Alapa 100 transition from secondary school to higher education, which of course includes students and universities. But remember, is the tax we are giving, we are getting on the people, not just enough to pay our debts in the short run, but is it sustainable? But can we have this going on for the next 10 years and still have a country? Akono maswali kakwera kwerebe ngabandu wa Kenya nende economists wa Kenya nende wananchi wata nibadika bioli panga this amount of money. Nyana lipa for how long? Ni virafu inyana. Uicha kubamba ndio bioli panga mako mani. Mjimani neba msiano, there is what we call structuring of debts. Akanga corona yali uchi bank charu langa. Mwende di COVID yefu, lakini ichoko la restructuring. Ichoko la restructuring yefu okule chilo oreresi, yata nika ya waongesi kwa muda, lakini bila kufunya. Kube ya makobi kuingira, mkarimu ni mangi, ni kubera bimbi ya kenu mchaka, ponya makobi kubena ni makobi mangi. Ndawe nini debate ni rule kulobanu bali kureba ngana ngwetol chicha kwa barabara chino china bachiri ebintu ya manara kwa kuchakwa bamwe. How does that affect us as a common mwananchi nikale bya western bi rako bigi kucha around that area which your number is going now to help the country to move to the next direction. But the most important thing para the economists ba Kenya berere kunaba maybe growth for how long. When we move from growth, we move to what we call development. And to me, that is the most important aspect of whatever we are doing as an economy, whatever we are doing as a country, how we are structuring our taxes, how we are structuring the monetary policies, fiscal policies, because we also in our order the fiscal policy in that shop one which monetary policy also. It's getting affected because the lending policy of central bank to the commercial banks, it's affected. Why?
because at the same time, the government needs to increase its revenues, but we should ask ourselves this swali where unava more development, we need development because of serious growth, whichever growth for how long, and when should we engage this year? Orio mno. Ini disira zwa kanisia. Mula sanga na kupostekeleza wanaanza kukulanga na kuna mwili. Ndio Orio kulanga kwa Orio kwa mera. Yes. Para ndio kadiri evento imera ya kulimosai kuingia kwa Kenya. Era basi ni vitu vya kwa habwela mkwetu sio kwa mama. Ndio abantu abakwenda Musa au cha Kenya nenda ingana ga bibula yefue bare bane ko mare wo sekira ta no lingala wanasiasa bandi ga deputy president William Ruto ne bakacha kukurera siasa sia bottoms up bwero ku osinjise bantu bandi asiano babe mugwera munyelo kurungo usuru kuno ko kunyole matongolo mangi kaera akanyala kasi indisi sialo sifu. So no hacha kwa the conversations kama hiyo. Nilo vendo vya kizito nende mediators kwa leo mwanamanga. Mkonya leo kanu kuruda anga okunyola matongolo mani musuru. Lakini ingia ya kwa wanyara kwa kanyola kwa singa. Afadhali kwa hakere bantu abanyala baku livindu bino baba bandi. Ufuneki isilingi. Alafu kunyola isilingi chinyingi ku bantu bandi. Okero kuba kufungire ama kufuinyire arabantu banyana babushana badi ne kwanyako bara matongolo mani eboni bya para mu bantu bakwera bachali ku bino madomo ako kuchali kulinga kingira sina takunyalo kwa kwanyara kisiana kusindisia ifuniye mu bantu bani kunyalo kunyona matongolo mani pero priska drakera wala no sangare ama no liorero na gidindrero abetero kudarasiasa deputy president abantu ngana pengine ofumo kwa kuimera yalo ndio uchumi kwa ngana na discussions kama hizo mazungumzo kama kupata kakabao kubera wando ngana ndio sina sababu kwa hapo usingisia isa wando bani wao kanyada wa suluhisho ne olala katika cha kuyobola na machinire ama mabere kanire ebintu bilone kabene mu beya ubole mkarano ilita ya mabere kuswasili mu karano badala ya sili mu sasa ama hii mia ngakuyala kwa kala mchipakiti cyumuduka abantu bandi banyaroda ko kukula mabere kano usili mu karano apo ilita na harano n'abandi ebe nawo banyala bakonye serikali yayo ndo usuru pokera konga ida okufuinya abantu kuminya banyala bakakula kumia ne banda ko soena konye sero sinyo usuru pia ne mazungumzo ni kinombele kwa utaka kwa nachi wote sange buri amun asamine hili yakiyekue kukicho risi ne priska sirozu sana haba musiala munusi ya Holanda mara serikali kwa hadi ya Holanda sasa strategically especially for petroleum products where kwenye lokota huko ni bei ya petrol kasi chedaro umwa somelala noelekana umwa somelala kono metoka kia hawa barabarani kianga kia hapo la mafaka katarie ne likachanga cha mafara alafu serikali ya hanyo la shilingi kianga kwa shilingi chedaro hicho umwa somelala kwa Mwenyewe kwa serikali iliyofanyia hausha madongolo kaya okunga makoze kibio sikiviri kidaro na handa waesia boidei andio sikidaro kinene kiao handa mamedei bei yote singi kiviri ile handonyo na madongolo gani akaenda kao ngama kwa komosi mwenga kiviri kiche hivi so sasa wewe serikali kwa danga hii ebintu ebyo kwa kubisia hapa Kenya muri vero music daro kimeticha ulokubera petroleum products shoba chini lakini hangiambelia au pengine petrol endesi hapo hivi kwa hiyo sisi ambara Kenya bayaranga muno usuru kuno kwemedanga lakini habasubadalanga ndio mbugubera hao muno kwa kusindisia ingira ya hapo kuna matongolo kabla mbengira anga mwe barunga ko usuru kwa kaburi
ni banyalo kucha hospitali baada kwa haya banyalo baada mskuli bana kuleta haya bila kurunga isingi yosi bara Kenya swala luchingi usero ba manyele ke kuzipisha kwa kula mwana kwa mali kan ama to kwa kano kachi kumba adani dum para kunyela kwacha bana baada hospitali baada kwa kwenda kwa hospitali baada kwa kan ibino kile kada ndio mara hada video abantu aswa luchingi usero ngo Omwami ndindi no siendelea ndaheza kureba manyiro kushuri kuruo amba ushuri muchiakulu esende chingira mahono kama menyi ne chindidi ne no manyire kuno menyo sio siri kulari chinganga mpaka sende chingire ni chirula lakini sai kate chingira chene cho chifinywe oparori yego muruki ama ngo yenyo kwa muruki mumbo ya Kenya go muruki ono sio ri mahwa akirikula chinganga mvameni Esindo siambere sia nicho kuchako kukuwara bandu wakweli nesindo surula kujusu wa barnabu okukula kujusu wa barnabu uveiganga esindo siambere yani investing in talent to be a business arano nende mwe bago barunga bakaba abembi abale mu the art industry bare okulinga la ala ya nukula so ba impira enda veo que vechindero bale kulingana bendo beba hapala ngelo kama sio entertainment basi ingisi sebe for commercial purposes esinyala yao ndwani bacha veo kusia alafu ndio ngone chingana chendi ndidi chino kulingana ngone sina shakunyala kwa wala ofisia hapo balangao ndio ngwe leo abeso murati wechinjuku no kusenge chinjuku chino ndi chiri no chide ama kusanga chinjuku chino chiri chimbisi onyalo kulingana kuna abantu mu area yao bada chinjuku chinde nga maulula wachacha kuti ya chinjuku chino bakusiria badala ya kusanga chiri chimbisi ngatirecha ama ne penyerekana ochiswa kesho yake no wao chino kama munyalo kora mu muri yemwe mwaere chinjuku aro kusiyelele mu chinjuku kusiye badala ya kusia ni chile chimbi singa chipechana hiyo ni value addition ku products cha echa kuruhusia mumbo yetu alafu vitu vingi nga gemyongo nga kama dimwa vitu vingine kuhala mmikunda sakasiri especially kwa wale wakola inganga yo bulimi ya kila kwa na unje kubandi hapo balingale mwene sina sabanyala baara mara kwa kawe bulimi esinyala yao kule sakasidi okuloka alafu manelo basikusia ndio ngone siku siyana sakasire sida music ne sida music ran mpaka wale music ne kana no na sida wanduria lakini sio wao kusanyana ndarima jabu la mura kwa baada ya musumu na baada ya music mbili inja kwa wale vitu ndio kusia au ngechinyanya kitunguyo ilia ni kutoka abantu wanataka kusukulia ebintu ko ongela para rocha kora ubili ko ndwando alafu ninachinganga kindi kino ngecho kusia ebintu ya bantu badaka ko kongera nano olingale polisi na esinyalo kanisi kula mwega yao kwa mfano kunyelopanga ngekudalagi Priska orenda match mani akakosana ka okay ala mpaka saa ka ruya wani lakini ukulanga anikitu pacha maji kecha dasani cherula mchikambu ni cheruani chine kile chiria wana kula bottle water ye maji kakolele mtu mpaka kunyela kwa wale makande brand yo kulefu kwa kunyela kwa igala tamenu gevu edo kurimo mazingira kefu ukulingana polisi na shakunyela kwa wala usiku chako kwa nyembo tolota tunaanza kushakusi mambo kadri abantu bande batende kunyela neo ukakwania ni brand nyinda iko osingisia imera yao alafu kwa ni product ya kunyela kwa kusiro wani ubito ni nayo kunyota kusingisa chinganga kiasi esino shamba ndo mwana nimbo akundu kukula vitu virula are ebitu kuta transport nyingi uno obise kibe kule kwa kusi kunyela kwa kwa mjisina serumu mazingira kiefwe esha kunyela kwa kila kwe nao kushana kuile mwana Orio Honorable Mediatrix ono sirisio ili kula ama kule kuli mbani noema ne mahoka ushuru kuchakulu kabere honde itenga muwe sana
mubamenye musala za Kenya kubera sende chingana chindwa nechindidi harongo mwewesi ono sirisori erikula yababenyi bandino chinganga amonya ndo sirisori Olio mno Priska mbene ndara kaduse monore ore wahande bero kendu ndi olabando waswasi bole horamu vitu yose campaign so we are not just living like a scholar you are fighting nifanya wina abungo busuru esenyo kuwara mbere se kwanza Priska se busuru kwa Kenya wasina obusuru bunoka bwasina omanya omundu mudiri mundu wa kawaida ile ndicha kuzuru buno ofuinyo kama ikuba mu biashara abantu ba biashara chidididi chino ni ula sakale 20 no faila returns manu wanyo ndako kusambo VAT ni 10,000 nukunya mchuru bakubira bariyewa already kama pesa kanu ni yeye tibako bantu bakole biashara chiko mu Kenya mulo basoke pango busuru so obusuru bonda raji very swell ya mberi ingira bakukole trauma systems chiria beri chiense chiri okay kubero nyadola bantu barane ndobusuru kuhango buramundu ari millions and billions na radi papa lakini bantu badi mudi sawa sule no fuinga ngodi ko busuru no hano busuru no bukulwa nga inbox ya Henry ndi ya woremwe obusuru wenye bwe konjero mungira indali odano chambialo birwanye no ringala the healthcare system is perfect the education system is perfect mapesa kabakula kia konjero mungira indali okonya wananchi kwera barabara buserubulia haroka meze kiongozi oye nyaburu kahandi bunyanda already ni kiongozi lakini harusi iko nyakandi harano baambere zaidi amako busuru kano kuno kwenye kukusie kuno kukusie abantu befo biashara badididi bano kwenye kukalengare bile kama kuba kimukenya ina not only mumbo yefoyo mone mukenya yose at the national level kulingane gwe unakonye kulie bantu basi bano ili bendelese biashara cyangwa onolamo kwa kungusye busuru no kungusye busuru mungu akutwalya binyalo okayo konya economy okulamuno unlike no kungusye mungu wasibuno banyelo kungusye mungu wasibuno anaba at least nende nafasi ile ngolambora ni njaka yose kama pesa na mapesa kanuna seva ananyelo kula munganga yae sididi siadonge na sire disposable income ino ananyelo kuinvest munganga ili akusi halo kama yesi kiongozi nda kwa masano shughulika kwa kungusya hapo kusuru ili bantu basi banyolo mapesa kwa nyendo na mchinganga chabo bakusi chinganga chabo kubera chinganga chinoni chirakula esiano sino sinaba siringe CML omundu no sananyelo mundu akwagide sananyelo gira mwana ya school bilai abantu bakwalifole mundu nabantu bafobandi bano nibiri abantu siberi nyanda omundu alwala no mundu yahala mu nyumba for too long nara iyo msibitali kubera auma income ile omundu yako kusuru busero tanyelo bihaso siosi ya kwa dainganga ya nyanda kuetegemea mwene ya nyanda mwana ya school ya nyando oli kwa msibitali mapesa Kenya hana ya nyando na ABCD kwa hivyo focus kama viongozi not only Mumbo but Kenya inamba kwenye kulingana kuliko usuru no kabisa kwera ngere gwe mise kama wa Kenya kizike hapo ndemo kukulakada mwana kukulakada chele bokenda chele bokuye kana kulisimbia chele basa nondo Kenya ile sana kwa gera bila saniki tenda sana na kumpa na kula haraka lazima kucheck the bottom india bora bottoms up ni bottom ni moja ni bottom ya bottom up ni na ukonya kulingana Asia ya kunyadoko na sina kama viongozi hata hiyo ndio kuna kuibisia nuko kumeka dose tuetewa forums kwa kiki simbwe abantu basi yale so umire no kusuru no kono kusiya so sitakulabula kubera abantu basi yale hani abandi bantu akulugalana nabadidi hande consumption yabwe ira has compared to us to ela sibe ulanga muno isiyabe galbe busy ko mabana bandi mungu aswe no nabana bandi nwenyo kada bintu bisabi nwenyo so byabana nwenyo feed abana bano so focus ibe asiyabya lolu mbona ko nyakube bano through reduction of tax and nibinyalhana when the tax rebates on some things bro bidwinde walera ko tax ate mama ile mado ko taxes ili bantu banakotesina boss banyalo okuda no mapesa ka kukolekta mu busuru kano aka ku tolose mu busuru osi mukanyana kwa kongera mu ngira indai elu sipo sinakula
Kala President. Oriomno mediatrice omwami Kizito sawa sama chuo kawa mungrena munyala bosirisi arikula mungira yechinganga ndaho karuseme nimwe mwami ndi yabona sinisi chamana sabola mwe bottoms up approach everybody ni model ya bantu ba implement lakini sandi pera zimona discussion de vera no muruke hawo pengine sebula ora endrama nyaho gonyo kala ba ngomuruke sema kuna bantu chimunga kure baidi manyire bari ngawacha kahumenya mu Nairobi mu hecha bi habuli mu yali amenya umoja amenya don home amenya Kayole yorere bi hande bantu bachaka kubuya bacham Rongai bachaka kubuya bachakitengela bachaka kubuya bantu beba magobera Machakos Junction bacha Iberian chakumela ya dakure bambe nikale baro ile wakula hakunda kaunga ilino ndilo bali yao kuleka Machakos era no endelea no cha Mwagra Junction anuomba enyunga awo yamenya bwena ni bulinyanga orumikiranga obuhanga satisa ubicha Nairobi ochake mirimo kyao sambi ni udobera ijamu ninyi lakini nikale bari bide onyala kunyola kwe obuhanga saa 12 mwingira ku flyover Nairobi ku airport all the all the way paka Nairobi bila bina kukula only 20 minutes because of the infrastructure over overall lipe kwanza ulipaho ibarabara ina kule sende kulipa amini kule ushuru bungi kuireresya bila construction normal already handle lipe kwa toll every mbelani kula ukonanga mpaka saa 10 muda mu office bongo kwa bulukire bilai ulo berango maina mbona ni na saa kuno lipa shilingi mechi bila ama binaho kwa wale mbelano ndende bindia toll lakini limbe serikali ya sabasene kumba barabara yene lakini kubere comfort ya kula wamenyana wicha ikasi rais Nairobi no konere bila imani hando kaluhanga ingo bila ne okure mkunda kweno okone bulinyango malanga kubarabara masakarimu karakane ama karano yi mafuro sambira kubweno obo ngomero samba mafura mwene so bulukire bila ino chane no kalwa kumirimo no cha kumirimo ne no kalwa ikoso bulukire bila ihaba wamenya enga nange eola mwananchi wa kawaida obocha mwasi iko maswala kawerela manira baribandi mediatrice indindi Priska Mwesi mkenanga kwa mucha Mungu kubona bebisiremwe ebihabi kulanga kula kangemi kula nakuru ebebechano is much more than ebihabi kulanga nakuru kula iko ikalibara how compare with the distance no calculate with the distance kulobera ibarabara ni nyingi hebi ibarabara ya kumbakwa inada hasina la matongolo kubera ndi chaibo bera kulisa mukulo beri jambi betanga na kurulinyanga wamenya lakini omanyirembe dengira ku train ingira ni ndu pa Kisumu ala within 2 hours bandingo what happens is Western taxi grand can develop it ingela kinaba still anda ko da ku prera ho myoke ba Kenya. There is what we call friends of Kenya, not a friend of Kenya. A friend of Kenya plus being a friend of your county. Not a friend of your county, you will tell me, Kenya, Raman, when you carry Barrio, Nata, Sina, Amani, the way I need to shoot, where I'm sure no care, ni wanda serikali ni besa misa alama, tamira, they went to carry the insurance. Lakini umeenda msiana mwenye mwama hasiwo ama mundu na majirani wao pengine sanya na kulipa insurance abada hanga sende chimamuru lasina kula serikali imili universal healthcare nikale bari nyanda pengine kuira mwana wa mskuli sila isa boarding yes because kama matongolo mwene onyela kwa emerera kudobera bintu yokona no nipa ushuru kuna honya jirani wao ahaswao mpanemwe ora nyanda ira mwana ya mskuli sa boarding sila ahone sina aire makudobera serikali ya uresangu ushuru ndio konanga buli mwaka nikuchaka mwaka nikubwamo governors bagangire ape changa bali kwa kesi yanga serikali ikongo mahane lakini bene sibere banga bali ngabunanga kuna sala singa governor mwambi ndi kale bara kubera governor wa Busia sede inyanga sino mama na report hamwe
eshenga gavana wa Busia nyolere mu target yange mu mwaka kunali kubere bilioni chiviri ama bilioni dalama shilingi million 500 million mandanya wale 500 million sasa mbele ya serikali bulinyanga mwaka ngakuchaka ni mahande kese serikali on uchofunga counties simu mbele ya senate lakini the friends of Kenya and friends of our counties sinasa kuliyoko danga asiana every kunyona umanyemwe ikaunti na aliyoko danga muinganga kubera imbere si barabara imbere si stima imbere si kubweyango security room aliyoko danga skale badukulana ndi yana mungu akuya anyumba have security rule as a friend of Kenya, and it in turn becomes a friend of our counties. Uliyoko nanga kwa siyana mwita uwefo ukoreresa siyana uweza aliyoko nanga sani mahada kakuyoru siyana ni county government system siyana hakuwa namwe ata treasury plus Kenya Revenue Authority ikoe rembara iberesa ni county government training on fiscal management. That means taxes management. How do you come up with taxes that spur growth at the ground level, but at the same time, or collected taxes, effectively, everybody who collect a chose, chibem saus, no, ukabana ulimura yolinganga central government mwamara kulinga central government governor abona sesi mundira abana ninjibere sene mulekana nange kulindiranga siyama siyani niko wakumana kuno bananchi governor sara kwa milimo haba babili yango kuseko taxes kudaho usia taxes dane bene kuliyoko nambe patriotism yosi ichakre weramu ni manje kwa ribere kulo wadie kulo bera hansende chigwa chose chini ibuli aliyoko nanga sakiramu yage inyola weyango jibe mano kone sina deyumba hesiomene mano bibile kuliyonga nango it's something we should now jaka conversation ya friends of Kenya which becomes friends of our counties kunyana becha kulibecha besiyalo CFF kuba becha ba counties cha CFF tabia chefe chicho baho chindini kubera mwichao sa konani ngadulika Orio una mwami Kizito mwami ndidi orio wala si Kizito anda itu governor wa Busia na angayo kubera na luchito bakula referee lana ya Chile bakuna ndio 110 na Busia kweli mtahamu mbele ya governor nuchiririsia omwami ndi sabesa kula mana mera kwa aka ndalanga kuimba infrastructure manyire bamenyi bangi ama baraga bangi akwara ko kanonde imbaha mu studio no okulive Kakamega de Busia barinde kunumunika ama barinde ohumura nwabola bari wabechanga myachibiri kundalo undi abola myachibiri cha fadhali banda bola bari graduates budaka myachine harano abundu wa kuimba hoho kosi kuruhonyera sana ikula eria baraga babamenyi okula muchimbe katika buhani lakini kuluchimbo chipabara mubungi bindu bingi birosirisibwa ndabe cyane mfano okuwa imbeka ya Busia waluchi mwanyo jamo na chia ku social media na alibolari alikublame amari alikuberesera awama kubantu bakola nabo mirimo mbosi bosirisiye okulipa miradi mingi kibandikiri Busia harabantu berebere ngane omuruki wakachirora makono kuba ubantu bornabo harano abamenyi bangi barukurambo bakukule chitenda bahore ndimo lakini okulipa so kuchiririsibwa haba ewe kama muruki mwami Kizito ndeheresi utajiri muruki oramo nyakwemba lakini nganamanya wenyakwema president handa cha qualify ndio omwami Kizito omwami ndi kureba abundo milimo kicha mlokubera okuyimba hachi barabara amerikula echi barabara tukabahani buluchingo kwa bero kundi mwana munyiko budala nyeyo barabara ikula mamau mpaka Rwambua China bari nini awambi de Muhola hospital bari badabu bahiba okwani barabara yo lakini bembi sibona baborwa bari haba mwakame jusi ndaluchi omwami MP obudalangi na chako bola chipicha mu social media kugimba ibarabara bino bindu bihala sana abana bangi ngoma baraga bangi ngo babula birimo nabasabe hala bachorele mpira mabe hala ubimba uchakiro bungi ewe kama muruki ono sisi oreli kula ya baraga muingira yo kuimba
hanja kire kumbosi ilio chakire kumbwero we halanga na mapolisi hasire yenu kurarunga ka serikali ya Tanzania kwa matongolo ku counties kino umanyere riska wole so kwa diri salo no se sokula angu kudo kubera ama se komera na kivita da kire kudo kubera abene muri ndo kunyara bwe kunyalo kukula matongolo kwa wale kurunge abantu bakore lemu no kuyihala kwa sasa kasire ari mundu naye wala matongolo okwa supply ino mu office county kama ku supply bendo fulani mu office yao na okule kasire kumurunga ebiya we hasi matongolo kai we hasi funiye na ndio we hasi funiye mundu undi oya kule kwa bendo bino kuna akorera matongolo ko isilinge baya bulai ama isilinge baya bulai somoni na kwa kuma kuchiriya kama locha kwa kusese hayo chakira kwena ngwe amala kusanga kabona umuntu nakwere na kusisi yulu aba nakorera umurimo nokorera umurongo myanga kiratuma cyangwa kumitisa kolo iyo ngamala ko kadanga ngore ko khalari we bantu bakire barukwe haranga karuma kumlamba abandi behali karumya kine imani behali myaka saba barabongo umurimo ke bakora myaka kinime ero ko ufugisha yalo siku mpaka kulingane kama kunyala kwaronga this spending bit ata treasury ya ofisi matongolo ni darasa ni counties ni wao wale siku siambele cha mbele mpoli murunge makoli kama ninapo bills kinocha mwe hasi matongolo lopera mundu ya baya manopela inganga mundu ani andiamba lokwe kusia ema lokusisi ya mbele inganga lakini kwa haya matongolo kai kawasukuba kumusia ni jana na bomba kwa chi barabara kumanya mwe chi barabara chino chidahibwa lakini bwere benge muno chidahibwa cyo kodasi ebunyala wakaba nende bwe yango wale nende bwe yanganyu maria imbuto tani nyore hane kusie chingeni kweli marenga lakini kwa kulesa hasere ama barabara mukuru kisikezo kwa kulesa hasere osola na kwa nyole barabara indai ngei lami kunyore sai hari lami kirero be marenga lakini chingeni chya endrenga enda ngahari ni rero mpaka kusia na ilundi ni chukulawa chikende yewe lakini wala haruge utala ni wewe wanyona kwa barabara hii pole memo kwa biashara ya milai ngei hula epoto kula kusinyenye ama omena beach na kulopera hario ya inganga hii nonyala ko hadi barabara yene ne mudo indango yo kwane kule zero ni barabara yo lazima ndo mwana no vindu pia vyo bora acha kama paro kuri abundo alela na seifuni suhezo abundo ndo vyo sirufubia harusa hii county government ya Busia ibara malokunya anata barabara acha ku mena beach ali ameicha mpaka Chase Day lokubera na abundo ila tourist resort atamume abantu banyalo kukendeo bandi bara abantu lokunyana ebintu bino sahi ko kumelo cha kupania barabara ala ila abantu warukendera kabasubado lebidi nyukula ninja ka gei barabara yeko ya mwana sawa empriska amanya ko nando umchele kwa kunyala kwa magombe le kunyala kwa barabara yene lakini no idara ya barabara yene ila elimu ni ila iko kisi no bera ku barabara icha mwea no kama no bera mwea barabara hiyo la mwea mpaka leo barabara ile nyuni asa hii bataki roko aleche barabara chula gamwea eche ingira mukari iruwe chasa wiki ukana ndasakana iruwe chakutus saiti barabara ndio sikwani sikwane chinda ile kwa ila barabara ile gamwea ni vera ni chia masinga ni bodo kana ni chelo ni inda ile kwa ila hapo ni chia barabara bila cha halisia umchele ile watu wanafanya inganga wangu kuwa soko nende vitu vya kurusia sawa na sawa dero pesca hata sasa mwenye kwa haraka chinyanya nende vitu nguyu na kwa bora msipindi ya kweli kwa hisia western namba nende pengine kula mrefu kibali kwa kuonyesha chinyanya nende vitu nguyu rula sawa mwenye la sawa nende mwenye la central lakini kufulo kwa ya rege enda na hidi ndio ndio kwa ya mbungi
okola chinanga kino atakusingisha abantu okugogo mukola chinanga kino olwokubeera engera ya mutusuubira ebintu binana nomuyera kusigiro sirwanyi iruwo kama mpaka ibarabara eyo mediatris nende basikabecha baye walimalumanga nabo nanyenda okukuwa nabo deputy president nanyenda okukuwa nabo president olwokubeera nabantu bahera yalimaluma nabo nanyela kuwina siyose nende bantu banamalumanga nabo mpaka kusobola neibarabara ya south eyo inyakwanyi iprisika ibarabara eyo barabara muni ibarabara y'inyangusa y'omuntu anyala yasingira yaleero nakwanira ibarabara eyo idaha drainage indai walipo matongolo mpaka karebwe mu matongolo sakaera kuliko yachaka hadiache kuhabane sahasimbikira n'abantu basaino haikro balera bapara mbenyo y'inkwani kwachakira hausaike wala abanangane ndogwemere sikusyalo sino kutugeze sukuye yango chibarabara ngepe chikwani sukuye ukwanye ukontrole backflow eyamaji akasingula abantu ili kunyola kuye yango abantu banyala okulima nibakushye bintu bya kumara kwa barabara y'ebikichibwa Olio mno mwami ndindi honorable mediatrix olio mno Priska esese andabo lesi ya mbele kwe infrastructure development ye kesi yanja kwa mundu wa kuru zito ndakanyana nao ye kesi yambo siya nusi kuru rebilai nonda chibarabara chiligaho airport raha kuchiko western yefo no mfano kwa Kakamega County Kando ulama bali honorable Paranya koro milimo milai ni milimo kia milai kinono kudona hana nende infrastructure development in Kakamega County lori ngane chibarabara cha Kakamega ni chindai Kakamega town yene ngaipangirwa ni indai no compare ndefu ya Busia sorry Busia kama nande keresia Busia Police sorry state lori ngane sata hii town yene it's a transit town an international road ingira into another country but no ringada ulo daka afuana ndelimwe nende chiswangi chikuambasa so infrastructure development mindai is an indicator mwa bundu aliokulanga murine the airports murine kuli bilai byomba hedune bilai but no ringada the other side of it hara kwekadi ya hona western Kenya murine the airport unde airport muri jonesho Shibiria murine the Kisumu International Airport Nukunde Eldoret International Airport. Airport chino mumbo ware kobana refwe bantu wa mumbo. Chiholangas. You see kwa infrastructure chino wenya wa address some issues also. Kubera no ringada ulu kama Eldoret no chia mundu alia wenya dawa hana mundaro na indege ya hechangana handu chokui hana handu kodole indege and this is an international airport. Tunosha kama Kisumu International Airport no ringada haru airline kama KQ. The first flight in the morning it all landed at about 9. In Ichokucha 11, in Ichokucha Stiam. The same to Safari Link. Safari Link weekends in the chief flight Chibe. Weekdays in the flights Chida. Airports Chino Chikolangas. Erone Rula Konya Kwere. When on your the infrastructure, lakini chuma maana. On your level the Chibarabara Chindai, or not check a baringo Mkari area, on your Chibarabara Chindi Chingu Susane Chikonare. We need to address the basics. Urengane mbobindu binoka kubiyomba habina hola muri mosi. We look at the basics. Urengane haro kama expressway ya Nairobi ya Mwichani Kizito halifanga. Barabara ichoba yaba yinda tafadhali. Amuntu wa kawaida nabo chiro kandasi ya kudwa. Bahora ngorunge silimia chirani. Ewa adichiro kuka parking muta unabe ni na ngona ngana handi bijabu ya wasiya. And I can assure you ibarabara niwe itonde after 1 year onanyonda sasi ya lemi toka Kisiru mbere kubera watu mama pesa kabalonga akudwale. Let's look at the basics. Urengane mbo bintu binoka kumbahanga abantu ba Asiano bari well taken care of. Maslow's hierarchy of motivation address the basic needs first abantu babe comfortable but when the basics yabenya niba abantu ba these basics economy chokula infrastructure chao chinochicha kwa Nyaro. Back to Western region, it's a very solid state. We don't have even cash crops. Chakunaira Kisumu, but Chichocha direct to France. We want very good things. Which are area Chichocha Canada straight away from our airports. So infrastructure development, as much as it's good, let's first address. I'm repeating, Uringale the basics. I want the basic needs. Niwa the basic needs. Niwa don't you live your Korea.
bariko kone leifuni, then we can look into that. Whatever service you for some counties, yes, like Nairobi, Echukure, like in counties of Western, they have regarding in the regarding the Mumbuas, we are comfortable, we address this, and then we move into those ones. Tinda wadama ndo daytime mechire nyako kizito abode hokai. Ore mno please. Ore mno. Umwami kizito wako pelesha lusala malirisia. Umwami kizito hii sauti yao. Umwami kizito unmute hii sauti. Nahuwa rama comedians where if you kulikuwa lange previous bilonana what we call mental ramps. Sasa ni bandu ba disability bahomba mental ramps for so long bandu kumikira mbo balini kinyumu. Lakini mental ramps to bongo pressure staircase to bongo for the brain move faster. It doesn't make any sense wewe wihale kujam icho umwama fra ili fundala lakini kulipa shilingi 200 ukesi akulwala kula muamenya nyumba au economic menya nyumba au maliki kuberesha kwenda flyer for only 20 minutes unless bakena bahera sakuri hala mjam no kera rosa kubanya bona isakanje hala se ala pera no mundu atanora homusia abuno ndayo mwira kundu amina bukwambyo mwira kumbanda ya haya arefufana la sana dana bilimbe ebebe kuyobora mental cramps kuchumba and the wanajaliwa wananchi kumanya the importance of even saving for purposes of first of all time is a very important factor by the way and some people who move very fast in life it depends on how they utilize their time. You know when you always almost 6 hours kujam, just know that the chances of your improvement in terms of socio-economic improvement will be high. Nuingira munyumba kwanza ko ulanga itudio sero kasirike ulo batavana so kale sisema abanoli bo mundu pengine no mukazila ndo musacha au munda uli mundu ambera na mara ku barabara mwana mwiche mwihana kujamu kasirike muda mu office kasirike okola mbiri mo hanjula sasa kumwa chako paranga onaka no mujamu yende. So it's annoying thing for you to develop the mental state in what on how you should be at any particular time is very important to help you grow socio-economically. People in Western very good run for opportunities, but they are never ready for these opportunities. Two international airports in a span of 200 kilometers. Just international. Like how do you make an international airport to serve domestic flights? I don't know how to to serve the local flights. Everything we activate what supports an international economy, because by international economy. Tourism. What can you do with that water? March is a very good thing. What is the people, whatever the people down there doing? What are the leaders pushing? And this one drives me what I said, that the existence of a problem continuously has become a business model. But we have maybe at least mwaka kuijana na machi kebudalangi na sababu chukura mwendama la machi abengira mnalera undi choba echara ndama la machi kebudalangi abengira mnalera international airport chagami wa da serikali chagoba pa kurasha mahoro international airport emando mumene no bahire so para muyoli ranga mweni kache mwa export bikache mundege mikachi mahasie mikachi manu export sukari ni wani miulo ila mikachi kemwe nase mkola engwe mbare ya muyoli ranga mikachi resi and a different model of the produce cha resi cha mwicha kugira purpose of export where mulinde the Twitter kisuko kuniki ule no chele dore o masabini ya kale Ore mno mwami kizito mwana jasho simapa kwa kamarisia na mambo sababu bigwe mwa kwa kamarisia esema kwa kale kamarisia
Kizito malama kwa loka men kwa funga maparo kefo kabisa kama bantu ba Mumbo. Isirinda saba viongozi ni jukumu lya viongozi okonyala abantu befu ofungula maparo kabwe. Uberata nukorora mukubera sibechi barabara chinda ili simose chikinga byuma maana. Kwenye mbele kulingane kwa addressa kule the basics. Uchake ne biasi bino and then bia kule bicho kuicha. Kwa hivyo viongozi wa Mumbo amba ni mwakile. Tafadhali kuhonyane kurala na maparo kudolemwe kukusie kuli Western Kenya. Kunyelo hoda sina, kunyelo chankia kubindu sina. Hansi usihongo sana agriculture. Kunyelo hoda sina ili wafida our airports. And then kunyelo hoda kulio, kwa address sabini biasi binu kwa nyoda the basics. Apart from the airports, kuchoni yoda binu biosi kuhongo ewicho kweke sembo Mumbo ikula. Eroni ili sabori ya viongozi ya mwakire, kudirane mahono, ulala na maani. Kudirane kukorora adala, kulule mkusingise kuli Mumbo efwe, ili kunyalo wakama chikauti chini. Olio mno Priska. Olio mno. Omwami ndidi mambo kao kamalisia. Mwami ndidi mbaondo la mtambo kiae sikilisawa. Omwami Kizito Marisa Lubucho la hero. Enda kubora bana be Mumbo an opportunity will never find you ready. You always be ready to make an opportunity. Dana bilimwe abantu behana babali na babuli nyanga babadahaza babalirenge mufana babola sina yesi chokonya Mumbo. Let's go back to basics. Aka kubone mwedano mundu ya para kumwaka kunasi na shughulika mbeo sana ndio ya biara kumiaka kidarusinda kula heti ya kule. If you set such a goal, you just achieve it. Dana wama na kuseta such a goal besinda kula heti ya kule. Dana sende cha njenyo na anga chino jokora kubindu bindu tofauti. Niyo international airport sicho nyo laikas. Niyo Kisumu nenda Eldoret ni international airport chukari Jerusalem na ngabandu Mumbo. Kube ya we are the only region actually. Bebu walana mufana mbaro leha mufana serikali ya nikari waroda kufulaya olinde na emergency nimo indege enyo kumukula. Efwe ni baadu banyala bakukula nende indege internationally anytime. Nikari bari Mungu wadakiwa Eldoret kula msia ule Eldoret ni masakana masama nini kamaka na pengine nikari bari usimo toka binda high speeds like almost 2 hours of work or anucha Kisumu 1.5 hours of work. Nikari bari waroda kufulaya to an international event. Nila miyodi na angambo indege iliambo mbuli nende Kisumu nende Eldoret International Airport. Lakini biumeba kuchikola ranga hapa. Nilija angora nukuwa wata mwe musichikira nga mwerero chimachiko nangi inde imotoka indege ime ichanga ni umba ikone musichule ile ekulada. Because we are not using these airports for anything. Vilisa haunga nga maridadi Mumbo ya Mumbo first kulioko nende airports. Basi bandu bambe bachiru kumikina. Lara wena mutaki kupara mwe kulini lopoti. Can we be friends of Kenya and friends of our counties to unlock this potential so that in airport inonga icha awe kuirumikire in a better way rather than umanya Mumbo airport ilia and are not doing anything with it. Olio mno. Dola mwa mididi barabara tambalure lakini bubori mno umachugo kenwe ai bubori mno ofukira mlango kwichulia rero okula manana makwakeri kula ubamenyi abari muchimbe katika bahani echa Mumbo mno muherwa esipindi no buruki wala manana kula ile bamenyi muchingira chikabohani lonte handi bise kama bino ibiki cha kumera nese Priska Chuki Western Nyota TV ebindu bichenjanga ano niyo